Cả IC Group of Institution Bangalore to cả College of Bhatam ni bata ipure nursing wa paramedical course hospital training tau yo scholarship fees 5% ikre haki hospital wa hedo ha India wa sabari isu man yukian yepi upure da ka education loan ye heropi upon how new number khende nyau so san ronro tranot ne khende plan ru lesan a ruibi khende pra If somebody there's a certain situation among the border area between Assam and Meghalaya. So as a responsible person, as a responsible student of Christian, we from the JSM had approached the Karbi Student Association, and from the Karbi Student Association and the JSM had met together in the Karbi Tempun in Guwahati and had a joint meeting, and from the joint meeting both the student organization had came to the solution that we as the student body, both from the Karbi student body and the Judicial student body, had came a resolution that appeal to both the tribal community of Penar and Karbi to live peacefully, and we appeal for both the Penar and the tribal community to live peacefully, harmony, as our forefather has lived in olden days. And also from this joint meeting, both the student body had constituted a peace committee. From this peace committee, we will sort out what are the solutions to maintain peace in those areas. Francis Jontia student movement kumhat churulo je langsung west karbeng long pen lo langsung long dui hoi lang sabu kahui sai puthak alang tum dai si kamatha apor GM pen tum langsung Jepang samnang alang tum dan langsung long wan pen family tum dan langsung long welcome them no so ini Karbi rong Karbi hemtun no waktu Karbi hemtun no langsung itu misen bertinggal tinggal pada pun kosong sih hala bang solo itu tuh long solo kesudah kepada dia cuma pola ke inangan cuma jasa itu malam pegang long lo masih labang solo itu ke pangsan kalau itu pegang long lo bangke aprang sih itu lo bangke kalau itu akhir pak isi kaprek bangke tampak itu dia bangke kamu tahu apa jadi hari itu kanan mengkau sila bangsa kami bangke itu ini cikgu lo ngajar itu si peace committee semua saya bangsa peace committee saya sih itu labang solo nga kacing kiban bangke kadang Thomas Konsil lapeng ke jongtija Thomas Konsil lang tu kami labang solo involvement ang dulu itu si cikgu ko labang solo apa itu Joshua sudah kan makci yang kami tengok ko labang Karbi sudah ni sudah dah halah labang solo itu alam kami bahana jongtija student movement pun si halat tu Joshua Thomas Konsil long keja pun alam tu sudah mungkin orang ini hendak dok percaya ikat percaya bori wa kamu solving problem kenapa ini produk personal yang ini imsuk imsagi hak kita but il kelam itu cie imam wan ini orang kelam ke sewo we pembai dan ini pembai itu usam dan orang itu kecenong dah hak pos tu asam dan orang ini kecenong dah hak pos kalian imam wan ini kelam kita hendak kita ichani ke sorkar kamu perkat ko dan kamu penuan ko hacong haka kamon yang sorkar hendak ini kalian yang ini kalam ini dukat yang kejingsuk lagi. Kamu ki produk perasaan yang imsuk imsagi hak itu bitau wa marjan wa ipai perlok Karbi. Te nakaliang yung temu
kermen wa kaji kerelang rengkat ugi senang mat ele kejing tu ya kinu kenja kenhun wa haperdi gini kejingnya kelam geyongi ukerpan ipi usngawha ham pencut ham eding ham pencongcit ya di produk persenami itu like umi ganu ga kejingma jumusul ni menta di produk persenami ini menta pakar di produk karbi geyongi tekerpan ipi wa ye kate cho snawha ya cha ilar we gini komiti geyongi perkat igamu perkat kamu meminta yang dikecongsuk congsngai di produk persenami di produk karbi ite itu cuma